Ni mu myaka 10 iri imbere abantu bafite umutungo barirwa muri miliyoni y'amadolari, ni ukuvuga saga miliyaridi y'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda, baziyongera ku kigero cya 42% muri Afrika. No mu gihugu cy'u Rwanda aho byifashe bite, bo baziyongera ku kigero cya 60%. Iyo rero bavuze abatunze miliyoni y'amadolari hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se arenga miliyari y'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda, nabahe? Ese abo bantu batunze ayo mafaranga yose batuye hehe? Ni byinshi abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda bibaza. Tugiye gukomeza rero tubirebera hamwe. Ni nyuma y'uko urutonde rushya rwagiye hanze rugaragaza ko byibura abafite akayabo kasaga miliyaridi y'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda ko bamaze kurenga 1000. Tugiye kurebera hamwe rero abaribo. Muhaye ikaze rero, hanakwibutsa ko amakuru yose abagaruka ku gihugu cy'u Rwanda ko nta handi wayasanga usibye hano kuri Rwanda Updates. Riba hasi rero handitse subscribe, ubundi 5 kuri 5 ujye ukomeza kuyabonera ku gihe ayo makuru yose. Hagati y'umwaka 2012 n'ibihumbi 2022, ni ukuvuga byibura mu myaka 10 yose ishize, umubare w'abantu batunze miliyoni y'amadolari hano mu gihugu cy'u Rwanda wiyongereye ku kigero cya 72%, aho kuri ubu babarirwa ko bamaze kurenga ku 1000 bose. Abatunze nibura miliyoni 100, no kuvuga saga miliyaridi 100 zose z'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda, bo barazwi n'abantu babiri bonyine turaza nabo kubakomozaho. Nta numwe rero hano mu gihugu cy'u Rwanda utunze byibura miliyaridi y'amadolari nk'uko uru rutonde rwasohotse rukomeza rubigaragaza. U Rwanda rero nkibutsa ko ari kimwe mu bihugu bya Afrika, aho rero mu minsi iri imbere gutunga miliyoni y'amadolari bizaba ari ibintu bisanzwe cyane. Nicyo kimwe rero n'ibirwa bya Maurice muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibihugu bitandukanye birimo n'igihugu cya Uganda. Raporo yakozwe n'ikigo gisesengura mu bijyanye n'ishoramari cya Henry and Partners iragaragaza ko byibura kuva mu mwaka wa 2012 u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibirwa bya Maurice ndetse na Uganda, umubare w'ibyo bihugu wakomeje kugenda uzamuka, ariko hakiyongeraho n'igihugu cya Seychelles. Ibihugu rero byose mvuze haruguru ngo byagize umubare munini w'abantu batunze akayabo ka miliyoni y'amadolari. Ntabwo raporo ivuga abo bantu abari bo, ariko nanone turaza twe kugenda tubakomoza hano mu gihugu cy'u Rwanda, turebere hamwe abari bo, nabahe batunze agatubutsa hano mu gihugu cy'u Rwanda, n'iki bakora, byose turaza kubisesengura muri iyi nkuru yacu. Ni mu gihe Namibia, Zambia, Seychelles na Maroc byitezwe ko bizagira benshi mu myaka 10 iri imbere. Ibihugu bizatuma rero umubare w'abatunze miliyoni y'amadolari muri Afrika uzamuka cyane ukagira byibura ku bihumbi 195 mu mwaka w'ibihumbi 2032, ni ukuvuga mu myaka 10 iri imbere. Ibirwa bya Maurice byazamuye umubare w'abatunze miliyoni y'amadolari ku kigero cya 69%. Ubu rero harabarurwa byibura ibihumbi 4900 muri Seychelles. Ni mu gihe Seychelles yo yazamutse ku kigero cya 54%, aho rero nabo bazamutse bakaba bageze kuri 400. Ni muri Uganda bazamutse ku kigero cya 45 bagera ku 1500. Ni mu gihe rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bazamutse ku kigero cya 35 bakagera kuri 600. U Rwanda twarukomojeho narwo rwarazamutse cyane, kuko bo hano mu gihugu cy'u Rwanda bamaze kugera ku 1000 bose, bivuze ko turusha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukanarusha Seychelles. Dutereye amaso ku bijyanye n'iri janisha ry'uburyo ibihugu byo muri Afrika byagiye bizamuka. Ni mu bihugu bya Afrika rero bifite abantu benshi batunze miliyoni y'amadolari, harimo nka Afrika y'Epfo, Misiri ndetse na Nigeria. Nka Afrika y'Epfo yonyine abafite akayabo karenga miliyoni y'amadolari y'abanyamerika kuri ubu barakabakaba 37,800 baba mu mijyi irimo Johannesburg ndetse na Cape Town. Nigeria nicyo gihugu kirimo umuntu ukize cyane muri Afrika, ariko Dangote kuri ubu arabarirwa umutungo wa miliyaridi z'amadolari 13 zose n'igice. Gusa ni mu minsi ishize umubare w'abatunze miliyoni y'amadolari muri Nigeria wagabanutseho 30%, kikaba igihugu cyo muri Afrika rero cyagize igabanuka riri hejuru kurusha abandi. Iyo bavuze rero abakire hano mu gihugu cy'u Rwanda wumva bande? Ni hehe babarizwa? Tugiye gukomeza tubikomozaho noneho. Mu mwaka wa 2022 mu Rwanda hari abantu byibura 30 batunze nibura miliyoni 10 kuzamura.
no kuvuga miliyaridi zisaga 10 zose z'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda kuzamura. U Rwanda rwari urwa 17 muri Afrika mu kugira abakire benshi batunze guhera kuri miliyoni imwe y'amadolari, no kuvuga miliyari irenga y'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. Umutungo bwite w'abantu baba mu Rwanda no kuvuga aho bazi imitungo itimukarwa, imigabane n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi yabarirwaga muri miliyaridi 11 zose z'amadolari y'abanyamerika. Ayo mafaranga ntarimo rero igikorwa icyo ari cyo cyose gifitanye isano na leta. Nubwo rero bimeze bityo, biragoye kumenya ngo ni bande, kuko imibereho y'abanyarwanda ijyanye n'umuco wabo ituma rero abantu batigaragaza nk'abatunze ibya mirenge, ku buryo rero n'ufite agatubutse udashobora kumumenya uko abayeho. Si mu Rwanda gusa, kuko n'ahandi hirya no hino ku isi nta gihugu na kimwe mu Burayi gifite umubare munini w'abakire batunze miliyaridi z'amadolari nk'Ubudage. Gusa nubwo bimeze bityo, abazwi n'abavugwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ni bake, kandi ni gake bavugwa mu itangazamakuru. Biberaho rero mu buzima bwabo bwite bicecekeye ku buryo utamenya n'ibyabo. Abenshi mu batunze agatubutse hano mu gihugu cy'u Rwanda bivugwa ko bakora ubushabitsi mu bijyanye n'ubwubatsi, kuko hari urwego rutera imbere amanywa nijoro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abandi bafite inganda, cyane cyane izikora ibikoresho bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Hakabamo rero kandi n'abaranguza ibicuruzwa bakuye hanze y'igihugu. Ni mu gihe hari n'abashoye imari zabo mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Amafaranga menshi rero igihugu cyinjiza ava mu cyayi n'ikawa, ariko nanone abashoye muri uru rwego si benshi. Umwe rero mu bashoramari ubarizwa muri iyi ngeri ni Gatera Ejide, washinze Rwanda Mountain Tea, unafite Prime Insurance nk'umunyamigabane mukuru. Yanavugwa cyane rero ko aza mu Bambere mu binjiza agatubutse cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nawe rero nyiri sosiyete zicuruza ibikomoka kuri lisanse n'ubwikorezi bw'imizigo SP&D Petrocom. Hari abandi rero bafite ibikorwa bizwi nka Robert Nsengiyumva, nyiri Albert Supply, washoye imari mu bwubatsi ndetse anafite inyubako nyinshi mu bice bitandukanye bya Kigali, n'irindi shoramari ryo mu bwubatsi, ndetse unafite inyubako mu bice bitandukanye bya Kigali, n'irindi shoramari mu bicuruzi bw'ibijyanye n'imyenda. Ni mu bandi bivuga ko bafite ibikorwa byinjiza agatubutse mu Rwanda. Hari nk'umunyemari Ruterana Edouard, uyu rero akaba afite imiturirwa mu mujyi rwagati ikorerwamo ubucuruzi no mu bice bya Kacyiru, Muhima, Kiyovu n'ahandi. Ni nawe rero nyiri Sofaru icuruza ibikoresho by'ubwubatsi. Hari abandi nk'abashoramari bishyize hamwe rero bakubaka inyubako zirimo Chic na Mike, abo turaza nabo kugenda tubakomozaho. Ni mu bandi bivuga ko rero batunze agatubutse hano mu gihugu cy'u Rwanda. Harimo Bafakurira Robert, uyu rero wahoze ayobora PSF, bikavuga ko afite imitungo myinshi cyane n'ishoramari mu mahoteli nka Ubumwe Grand Hotel. Akaba anafite rero ibindi bikorwa bitandukanye, kuko uyu yigeze no kuvugwa ko ariwe waguze UTC cyangwa se Union Trade Center iherutse guterezwa cyamunara. Afite kandi sosiyete y'ubucuruzi yitwa Roba Group igemura mu Rwanda amakamyo yitwa FAU. Inabarizwamo rero uruganda rukora ibikoresho by'isuku bya Kriya. Avuga kandi muri ndi shoramari ririmo nk'isoko ryo mu mujyi wa Kigali rwagati n'ahandi. Abandi bivuga ko rero ari abantu batunze agatubutse hano mu gihugu cy'u Rwanda, barimo nka Yusuf Mudaheranwa, ufite ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ndetse yaherutse no kugura inyubako ikoreramo MTN Rwanda i Nyarutarama. Yashoye no mu bijyanye no gutwara ibintu binyuze muri Gorilla Motors, ndetse anafite ikipe ya Gorilla FC. Jacques Rusirare w'imyaka 75 n'undi mu rwiyemezamirimo umaze igihe akora ishoramari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yashoye rero imari, akaba anakora uruganda rutunganya amarangi rwa Meki Koro. Afite kandi n'ishoramari rya Meki Mebozi rikora ibikoresho byo mu nzu nk'intebe n'ibindi bitandukanye. Ni mu bandi bivuga ko batunze agatubutse harimo nka Joseph Mugisha, washinze sosiyete y'ubwubatsi ya Fia Construction, na Maka Rugenera, washinze sosiyete y'ubwishingizi ya Radiant. Hari kandi Abduru
ndabubogoye ufite imiturirwa mu mujyi rwagati ahazwi nka quartier commerciale n'izindi nyubako Nyarutarama n'ahandi yashoye imari rero mu bijyanye n'ubwikorezi ndetse n'umwe mu bafite amakamyo menshi cyane atwara imizigo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nko mu bashoye rero mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'itumanaho, Nyagahene Eugene washinze Tele10, akaba afite Radio 10 na TV 10, akanagira Creo Hotel ku Kiyovu, hamaze igihe kinini yinjiza agatubutse. Rero ntitwamwibagirwa muri iyi nkuru yacu. Jean-Marie Karima, uyu nundi mushoramari bivugwa ko yinjiza menshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, niwe rero nyiri Legacy Clinic ndetse anabarizwa no mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Sina Gerard washinze Enterprise urwibutso, n'umwe rero mu bamaze igihe kinini cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda mu bucuruzi, ndetse aherutse no kwinjira mu bijyanye n'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli. Uyu nawe rero ntitwamwibagirwa mu batunze amamiliyari menshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bavukiye he Eugene, uyu nawe yakoze ishoramari mu bijyanye n'amahoteli, ahafite yitwa Great Hotel Kiyovu n'indi ku Cyamitsingi ndetse no mu majyaruguru y'u Rwanda, Musanze n'ahafite amahoteli atandukanye. Uyu nawe akabarirwa mu bafite amamiliyari menshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. N'umwe rero mu bafite amasoko manini yo kugemura ibiribwa mu nkambi zo hirya no hino mu gihugu ndetse no muri za gereza. Undi bivugwa ko atunze amafaranga menshi cyane ni Kananira Leonard ufite Remigo Hotel, akagira Silverback Mall ku Kicukiro ndetse na station za lisanse ziri hirya no hino mu gihugu. Ni Hanabayo Samuel washinze uruganda rwitwa Ingufu Gin Limited. Uyu numwe mu bashoye imari mu bijyanye n'inganda zikora ibyo kunywa, ndetse bikavugwa ko inzoga akora zinjiza agatubutse cyane umunsi ku wundi, bityo rero nawe umutungo we kuri ubu ukabubarirwa mu mamiliyari. Bahizideo, uyu we rero amaze igihe kinini yarashoye imari mu bijyanye n'ubucuruzi bw'ibikomoka bw'ibikoresho n'ibikoresho by'ubwubatsi binyuze muri Beta Limited, ndetse abamuzi basobanura ko ari umwe mu baherwe hano mu gihugu cy'u Rwanda binjiza agatubutse, bityo rero nawe umutungo we ukabubarirwa mu mamiliyaridi y'amanyarwanda. Ni mu bashoye imari rero mu bijyanye no gutwara abantu n'ibintu, havugwamo Twahirwa Dodo washoye imari kera cyane muri iyi ngeri binyuze rero muri Atraco, nyuma iza guhinduka FTC. Afite n'irindi shoramari rishya rishingiye rero ku kigo cy'ubucuruzi cyitwa Jari Investment, kibarizwamo ikigo cy'imari cyitwa Jari Microfinance. Hari kandi Muneza Nira washoye imari mu gutwara abantu n'ibintu binyuze muri Royal Express. Ni mu gihe rero Bidabari Eric Rutazigwa usibye kuba yarashoye imari mu bijyanye n'amahoteli, ahafite Galaxy Hotel, bivuga ko afite ishoramari jindi mu zindi ngeri zitandukanye. Francine Munyaneza we yashinze sosiyete yitwa Munyaxi Eco icuruza ibikoresho by'ubwubatsi, ndetse bikavugwa ko ari hafi kubaka umuturirwa karundura hano rwagati mu mujyi wa Kigali, ni hafi ya Marriott Hotel. Ni benshi cyane mu by'ukuri twarondora kuri iyi liste dufite hano, ariko ntitwakibagirwa nk'abashoramari batandukanye barimo rero nka Kashugera. Uyu rero akabarirwa mu baherwe bubatse iriya shike. Uyu kandi akaba yarashoye imari mu bijyanye n'inganda za Bralirwa, ndetse no kugenda kusanya akanasakaza ibicuruzwa bya Bralirwa. Ari Rujugiro, uyu afite inyubako zitandukanye hano rwagati mu mujyi wa Kigali. Hakaza umuherwe bita Ndaru, uyu afite amahoteli atandukanye nko ku musozi wa Rebero n'inyubako nyinshi cyane hano mu mujyi wa Kigali. Ikindi kandi uyu nawe akaba akora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ni benshi rero mu by'ukuri twarondora muri urutonde rwacu, gusa hubashije gusobanukirwa byibura benshi mu baherwe ba hano mu gihugu cy'u Rwanda batunze amamiliyari ndetse n'icyo bakora. Ngayo nguko rero.